Reka nguhe ikaze nanone wowe udukurikirana uri hirya no hino, ndavuga mu mpande enye ibyanya bine bigize isi, abari USA, abari Belgique, abari muri Aziya ndetse n'izindi leta zitandukanye ziri hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero turi mu kagari ka Mbugangari, ni mu rugabano neza hafi na Byahi. Ni ukuvuga ko umuhanda wo ku Karundo ruguru yawo gatoya, uwo muhanda niho dufite iyi nyubako. Iyi nyubako irabura amasuku gusa, nabwo amasuku makeya kuko ni irangi gusa ribura kuri iyi nyubako. Toilette zirasetinze, ibyumba bigabye neza kandi hose harimo amakaro. Iyi nzu ifite igisenge cyiza gikomeye kandi iri mu kibanza gifite ubuso burenga 500. Turayibazaniye ku giciro turaza kubabwira. Mbere gato yo kubabwira ibindi, reka tubanze tubereke muri salo nabwo igice cyo hejuru kugira ngo mumenye amakuru yose yuzuye y'iyi nzu. Yes, murabona muri salo ukuntu hameze. Ni plafo ya langete kandi ifite salamanje yisanzuye, ndetse na salo nta kintu kitajyamo ngo bikunde cyane. Muri make intebe iyo ariyo yose yakwira muri salo. Ikindi noneho nabonye kuri iyi nzu ifite imiryango myiza, imiryango ya ribuyu, imiryango idapfa gusaza vuba, iba ifite garante y'imyaka myinshi cyane. Karibu tubereke mu gikari, murebe ukuntu naho hisanzuye. Hari umwanya w'ikigega, ikigega kirakora. Ni ukuvuga ko uramutse uguze ahantu ni ukuza utera uturangi gusa, cyangwa ukavuga amafaranga ukumvikana na nyirayo, kishyirira akagushyiriramo amarangi ukamuha amafaranga yuzuye. Hanyuma rero karibu tubereke space yindi yo mu gikari. Nawe uhiraga ko toilette z'iyi nyubako zisetinze. Inzira rero ijyana kuri point ya nyuma yakira ihuza toilette zose zo mu nzu. Hano naho hari umwanya wisanzuye ku buryo ushobora kuhubaka ibikoni ndetse n'inzu y'umukozi. Murabona ko hafite fosse nini kandi ho irameneye, yarangije kumenerwa. Hanyuma rero muduhamagare kuri nimero zacu 078 300 875. Space y'ikigega naringiye nahiberetse ariko ni ngombwa kuyibereka. Urabona space y'ikigega kwihari kandi ikigega kirahari, gikorwa neza, gikora neza. Murabona na douche na toilette byo hanze. Muri make iyi nzu iri ahantu hisanzuye ku muryango waba ushaka kwigurira iyi nyubako. Hanyuma rero hano hantu tuhagurisha kuri miliyoni 73 z'amanyarwanda. Mu gihe ufite miliyoni 73 z'amanyarwanda uraza tuguhe ikibanza kirimo inyubako ibura amasuku gusa makeya, kuko amakaro tuyashyira mu masuku. Amakaro yarangije kugera muri iyi nyubako, ikintu gisigaye gusa ni amarangi, kandi amarangi hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 3 waba ukoze iyi nzu neza ku kigero wifuza. Muri make iyi nzu ikagutwara miliyoni 75. Muduhamagaye kuri za nimero zacu, munyure muri GC, kampani ya mbere yabafasha hano mu burengerazuba kubahereza imitungo itimukanwa ku giciro kiri affordable. Tubahaye ikaze rero, tubibutsa ko iyo unyuze muri kampani yacu uvamo ibintu byose birangiye. Ko dufite abanoteri, dufite abashinzwe kugaba ubutaka, ndavuga aba photographe, dufite n'abandi bashinzwe ubutaka benshi cyane mu bijyanye na notification dukorera muri iyi kampani. Ngaho rero muzuze ku mbuga zacu, kora follow ku mbuga zacu, kora subscribe aho bishoboka, ukore share ku nshuti zawe. Ibihe byiza, turabakunda cyane.